Ada penyiar tadi di sana pintu teklong lelang di depan impress tek. Kadang Karbianglong, pini nili tumlong do. Mr. and Miss Karbianglong 2020 kacepai abang phi. Mr. Karbianglong 20 kacepai bangke alangli thare Vijoy Timung. Lapen Miss Karbianglong 2020 kacepai abang phi alangli Miss arje kemana ya bang? Rupali Timung pi lapente. Alapun ke alangli sarpila. Lasi aprangsi Mr. Karbianglong 2020. Nangli labang so title kenong pun koan ningkarong do. Ekta pen ke achievement lo mati di nasi ningarong lo ekta achievement long lo ke Mr. Karbiang long ke means ni apa muda sa male pageant ya dun tungo ke plus non opportunity dun lo si ningarong lo ke sapanta grateful lo la organizer hanta sab la ke rat hanta parents tum lo ni sapanta grateful lo thank you. Tangte nangli ke koson si mane kafil lo. Ning charong pik an lo ati si man hormus ke long lo mati di. Kalang. Maning ching sa pik an lo. Labang ke. Kalang di. Nangli tum ke arje ke me ke thek lapente dom mane dolo nangli tum ke mane ke thek ason apun acak ke choklo nangli tum han ke ananta kasol pamelo lasi labang so accredit nangli tum bang hinita komat fansi bipazirji. She's right here. My mom. Alang li liawit prote ni mama liawit prote pinili tum la anta nang leon ni pai ka cepat duk ajoy ni si tum pinila dak an sa minang kilidun unlo kasi nilipay pan choro re thank you mama thank you pai tang teni lapu alang le Miss Rupali lapen po thare Vijoy Timung lake nangli sonlo somar lodi la sonlo Miss Karbianglong 2020 lapen Mr. Karbianglong 2020 lake nangli tum sonla hembang det apan de nongme karelo Karbianglong angkang amate la editum la bolong komaji angkang lang ferangkang pan ke nongme ekdom hepik lo sini tum anta ningarong pik Karbianglong anta ningarong pik lasi nangli tum amate la nangli la pu alang litum labang so anong i kecepalong pen nangli kon ningkarong te pini nang litum dak ni litum hem long wang pen nang litum ni litum apan manela so somar bahini apan tame pini la Karbianglong along kecepahai dun labang so nang litum nang litum hem nang ki humri apot ni tu nang litum han nang li pan choroi lo nang pente la nili ini ngarong pik lo bang so somar tum non alang litum Charlie bom mahut pusita mela sona lisi la taisi ka Charlie mane ki thek isi la taisi ang thek lo la si bang so ka Charlie bom mahut lu ka Charlie den le ka Charlie pula puson gali la si lu ka Charlie along sita mela hai ta isi ka Charlie lo la si la so lu Charlie bom sa menang tum la so anong ni tum dak ni tum hemisi pandet ka lo Karbianglong adang pansi alang ni tum nang kiwan lo la ni tu pan pen apa hera ta Karbianglong adang pan senang tum ki anong mi kiwan aponang tumata ni lisumar pan stamila pu Vijoy la pen Rupali ta ni ninga klong pen mane churo lo pen ninga rong pik lo nang kiwan pi pa kala ni anali pan nili aku karjuti kang dula banglo la pualang litun kenon ke dom matured lo risumar korjang matured mane risumar korjang lo nali pan karju kang tung mang kelalo nangli moan positame nangli munti mate nangli osake doik po as nangli kupuson asa mi mate kupuson at hari paji pa osaka tung mate pamun pi kang tung iglo labang ke ini ngahang ke pinil hedi anutin sitame imun pi punoy ba osa punoy texer reset silong nang po mate kadu ave mithang family mate mithang puryal apan ching hon thek nang po lapen te ka prek element karbi mane itu munit atu apan an bang ke itu ching hon thek nang po
la son mane si nang po la son la he in mane la hai ke plang ki phi son nai pu bang ni li ma tha the la pen te thek ser nai reset nai la pen to homa sa long mane hodai ta me I mane dudun thek nang ji chingki thek nang ji che thanon thek nang ji la son bang si ni li bang ye ke ma tha po kalang kaita munit pen mesen nang po an thik jot nang po chingki chan mesen nang po kalang tangte rupa la puson na penso nang li konap ni thek iglong loma mate kerai nang do igloma nili like bihek pen tami non an le he jodi do pinso tum mane misen na tum do hedi but non like me ana pinyar nian tadi li la sana pinso thelong le lang ni fan impress thek pinso thelong chen no anta mi li ning che thelo la sana pinso wang da prang po ni life long si ning che thelo bang daprang po hirjume no bori po nilitam ne lapuson mane halaso dengan kamari tante bijoy nang like frank sana disobai Holy Cross pensi nang di school life nang le phan komat ne lapuson mate nang le komat ne books long lapuson letter ke job dundo ma Abelang di. Letter masih tolong abelang. Okay. Ante, nang Kapag lipan. ano so job dun bang nili thek dun long ta hai bo Oh, kapag ano so bang ipijat bang hadi oh, kalang di. Kasi nang lipan bang ko ano sa nang li books long mate nang li kitab long lasam letter nang job mong do. Ingat deh. Rasanya. Mana charge ulang lah yang ini tadi. School hem aprang school life ut ke mana ni ke penik ut di mati sono. Cingkiu mati bang dan mati ke asap pasal di mana mana cingki. Kalang di. Tante rupa nang lipan ke lapuson ki. Obviously do wek po. Lagi nilita cini lo. Lapan te nang lipan halaso aletar nang pipen. Nang le ningkang sam abang pudoik ma. la ning sam pick one ka be de tami like I was in class 8 Class 8 and ningkan ho in na pinso letter nang sila the writing skills was impressive so ni bangla writing skills was impressed he tami hula anang ke feel pe he tami I was impressed with the writing skills the way he presents his words today ning ching sam pick an na so hot ban tami ni di bang ke reciprocate unde de la love ke accept unde de lo samela letter han pudam lo pote kito kas anyom bang di ning paro chop an ke lo sa bang pu bang mat ning charong hai ning ching sam One word kona dat pen. I forgot everything. Wala sa feelings ang feel na anta hedi. Tante hala bang tolong mate di. Nanti hala pan kopi si pupo non bang non la so pen. Thank you puma mate cho ala nang pinang ne mate nang PC ke melo non mana hala so ala tarbang. Kalang lo life long ke dolo biheng ko ke bajok ta do mati di. Lasi nanging oi rinon nilia sa next episode me. Nalita non future I hope so you find someone better non ke long et pat hai mini mina hedi. Kalang munit dekai ci putek te mate di. Aku nelia pusat nang le pan se adu tu po. Nang le karbia ang long karbia long ta non ki aprang pena sabso celar lo mate ki tek tu bang dolo pusini di pun hedi aprang pen nang ramlo pulo tangte lasi nang li karbiang long pen non lamar jam stemito lasi nang li ningkang sam actress actor actor lasi nang li komat fancy nang li ningkang sam Actress bahini do. Okay. Bahini do. Ingat bang ke. Bang ini tang deh. Ingat bang ke. Malin Timungpi. Ini Yes. Oh. Ke ini bang ke Lili Romparpi. Lili Romparpi. Lili Romparpi ekdom ning sampai mana? Ampara ke lal hedi. Ampara ke ingat bang belang hala sama apa? Lah. Malam Riri wo asam deh. Hewali terampi ang paning sampai. Tante nang lihat masa arjupo. Nang like arje me pick mate di and nang fans ke la so arje po nang like karbi actors pen komahan si ningkang sam nilibang kedi bipul terang pa di wow. Like he's very handsome Yes. long is a charm dumati Kalang. kabang so a charm alang lilong do la sa pasidi ke lang ning sam pick alang lipa putot karbi la sala film tas lang di la so actor mate la so apne abang puke
acting sih nang ni laso mana laso saya iklan nang ni kumane do manang ni men Lapusan kaya abe. kalang di Because anutin sa bor inang kalang jini. kalang Bor ilo tila si aprang damji la si anutin ta bor ilo na. kalang ni lihala ni pan servis po nang li pan aso personal lam servis pedi nang li tum lapu la rupa li pen bijoy pan aprang hala sono nang li sono po hala sarpen hot love story sab so sel manang li tum MC Neymar kalang di Ado ji mati asap su ke ini ke love wait Yes. chetong ji mati di. kali nang li tum bang hala sot bang ke mobile ke avilo mate di telepon ke doi jibo Lipos. telepon dah video sot letar ala asono Letar ta velo. kalang ma nilining mata bang kanta nali tum bang gasot ke letar tok po ang para ke hala asono po iwo bala Oh, peron pigeon. kabutar asi pangjar jar lasuhut ada mana lang ke di nang ditum ke pura mane alasut bang ha ekdom mane ko sono po an ke thek bang lejit kiding tame ajong sa ning jing samlo purang te dovet te rasut bang ekdom mane sono po sono akai mesen non na hot ke pin dulu pena ba velo la son lasi rupa bang avelang possible hai stame nangli lason alason abang sono ingtung maje pini do pena ba venon ke mobile akai mate di lasi lason man exciting tung ma pini pena bang pola pente pena bang ke ako dam tu jira son exciting tung ma Lason ki maduar lo su dami accept itung telo. Karang di. Majok ta hoka kang hon sinang ji mati di. oh Lalu lasi. don marli alang ni ahok kang hansen nang jitang ho lasi bori lo nan kali maldi nilita bori po nali tum da bori tha lapen don marli pu mister KYF 20 Mr. Karbiang Long 2020 alang nita non ako ke singkulang posipu pus kalilang pupudi lasi Karbiang Long anim sopito nanti tum from jogi tami from except bomb tai pompon ini saya soalan lo ini nanti pas hari itu po nang like sono munit ke asoma rakele ave pus bong ke joya ave munit ke joya ave soma rakele ave asi kacing hon ke kadu kawe phanta me pangri pet si dolo same anut tum ke lapuson alaphan asapso kanghon them mucet lapen halapan ka asapso sono pajum mucet po lapuson nang le alapo alang itum bang ini phan ason nang le pajum cet made pabat cet lapuson doigma Là xong cái avi lo là mane isumar plutang te mane là pinso pusitame alusutame isumar lo mat. Kalang. Pinso ta isulo lo pente alusutame isulo. La song bong ke kipre ke mane alusu pinso puchalo. Sitame akang hona bangke mane nilihin pen jungjung bangke akipre ke avelo. Alusu phane kang honta isivelo pinso phane kang honta isivelo. Coro peklo ni nanti phan aku putar arjo thupo lapuson abang phitum do asopok phan aso apok inur phan kanghon pabat chat pajum chat pududo ili tumar julong long de movies long puste men ho pojamit pum alamar janong thek long konar ne lapuson story haita dodo lasi nang di hala bangso abang phitum phan anang le kupisi pachinik ji Là kang hon baprek chat tu bai. kalang kanghon pabat chat ti latum hai abang phi abang phitu anu pentu Si nilihin pen ipudamji bangke mane la pinso la pen aluso iso marapok pusita mi kanghon ke paprek pua bangke nilihin pen ipudamji bangke chok cedet po pusi mathada la siate iso maru putang te pinso pusita mi aluso pusita mi isiwet lo mane ake prek aluso pinso puchalo il mane li apa ya bang kanghon nangi bangke pinso phan kanghon sita aluso kanghon ta isiwet sing honai pusi niliga du han ta mene than ning tung pa chining tung he là si aluso ko an ma ke thek nang ji pinsu ta la an thek do nang po pinsu ko an ma ke thek ka chini nang alusa mi la an thek do nang po la darang bong ke mane pinsu le thek u nai pu ala ma velo ba alusu le thek u nai pu la me la si hotai ta me isivet si padu thek bun pulo te isivet si padu nang po Corok piglo ni lasi don marli so kele ve pu tanggat lo pot lasi kaduk kaveta
alo sopan ing hon mucet mate pajung mucet pin sopan pabacet pokil tum klem nang ne polang li alang li puni alang li somar kaching hon ang thekili tum theklong lo ang thekila hen lo ili tum karbiang long miss karbiang long 2020 la pen Mr. Karbiang long 2020 la alang li kang hon paching ri mate isivet apolo lasi ni nang phat Putat aku jo la pu la sola rupa pen related aku question si karju sar thik po komat ne apin so jong si rupa phananing dok pen hem an bang polte nang reaction ko son po son mane lage thang ta lage mo por si pini pe jo mane alang li ni li hem to mane nam humri pen ki wang bang ke mi u alam lo la si ajat punon anang thek unon thek the non isi pen alang babang ke isi aki miang thek lu bang sini thin pan matha damji la si anang ajat puno si tame en hem nang ki humri pen ki wang pen nang chingki nang ache thang la bang ke isi mane misen nang thek lo en la si ako ha mane hat bat ma en lipote la hat bat chitong pen ba arong bohong na ni la hai long pen chitong chingki chithan pen ki li ni dun de lo mati ni la si la so hem nang ki humri pen ki wang abang ke la dak pen akimi aki hinu la bang so bang ke ni li tu ma hin pen mane appearance hin pen sa me mane inside dun long po la hedi ni hin pen ki matha bang ke inside dun long po la si dak pen si mane me hinu bang ke ni li tu ma appearance hin pen chini po angke ba la pen hat bat na ne kichitong pen kachingki kachithan la bang so puti ni tu parents ne bangke kichok apin so ta hai po si tame mane ni tu mahin pen bangke mi hinu alam bang chini dun de po lalu ni li bang ma tha dam ke lasik komarle nang tum ta ciretu Miss Karbiang lang 2020 aphan kilong ji aphan ke nang tum ta bori chanang po non Japuani bang thanik lo nang tum joy ke phan lo ili tum joy ke phan sinil ka rig del lo tante rupa ada masar si kangpur kangtung mamate la puma si dun joy ji kangtung bihek penta alusun ke sab a dream su demo di that chibia pa mi long te hedi la si do mostly la ni mam ni pai tum sami korjang ku chibia long le tum ada masar long le family long do la si ni lia bang hedi la apun na chak mane ada masar aporom hedi inthur pa mi si mane dun gang tung jan lo acha tan de tum sango nan de fan karji ban kala lo mune tum ke awang so pudo di honjeng ke kogra ele tum karbia rom no non nakaya bang ke kokilo pon stami awang so pudo aning kacing sambang ke asap so fracture dodo lasi nangli ong asar jang mate nangli ong aso jong si do ke di do nangli koning ching sam Nani jo apor ni lang apor ibu kedel kalang di apor kedel ji stame somno jirpo asan tame friendly abang banabang ke ong solo pada jingkya heda titi acha thara pik la pasan do mate nani tala pasan mate freely do mati di ba do mati ang sa do mati ba do mati di ba bangket home bangket home oh you're lucky anong pen anut pen bangket cingki olo anut pen bangket citerakan dulu kalang lapsan do tadi nang likopai tip pik lo nili ke ong so ke miss Karbiang lang 2020 curup pik lo nang litum pan nililong apor nang cipi do napot nasi nang litum bahini phantat kaya jon anso se ke success ji mate aka angsong kar dun si pan si hirjumi pajir lo nang de phanda curup pik lo ni nililong apor nang cipi don pot lasi donatu pinan kelapan link down pon na. First, on behalf of all of us, we like to thank Manoj Ingti. Thank you so much. Thank you too. He's a really talented guy. He can sing very much, and he's got a lot of talents. He is like all in one package. Thank you. So please support him, guys. He really needs your support so that he can bring out his talents as well, and do more things like this, and so that to bring it out to all of you, to all the audiences of Karbiang Long, or maybe beyond that. So please do like, subscribe, and share. Please do support Manu Singti.
And don't forget to press that bell icon for him so that you can get all the notifications whenever he uploads a new video. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.